नैबे गामि ओनसोलाव थानाय दुखिया न'खरनि सुबुंफोरनो एसे अनसुंथाइ होनो नागिरदों। আমাৰ কলেজৰ অকল যে আমি টিচিং কৰাটোৱে আমাৰ কাম নহয়। खुलुमनाय जासिबाय बेहाय जोंना मानगोनां गुबुन गुबुन मिडिया चेनेलनिफ्राय नुजाफैनो हानाय मानगोनां नोंथांमोन। जोङो दिनैहाय बेंटल कलेज डिपार्टमेन्ट अफ इडुकेशननिफ्राय आरो बेंटल कलेज IQAC जों जयै लोगो नांनानै बेहाय मोनसे प्रग्राम लाफैदों। बेनो जाहैबाय जोङो नैबे गामि ओनसोलाव थानाय दुखिया न'खरनि सुबुंफोरनो एसे अनसुंथाइ होनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय जोङो माखासे कम्बल लानानै फैदों। बाहाय जोङो दिनै नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोननो कम्बलखौ राननानै होनाय जागोन। जोङो गिबियावनो सार्भे खालामफैदों। सार्भे खालामफैनायनि उनावहाय जोङो मिथिनो मोन्दों जे माखासे न'खरफ्रा ओरैबायदि थासारियाव सोलियो, जिहेथु दा गोजां बोथोर सोलिगासिनो दं, बिथांमोनहा कम्बल बायनायावनो एसे खस्थ' जानानै फैयो। स' जोङो जिहेथु जोंना गथ'फोरखौ कलेजाव फोरोंनायजों लोगोसे खाथि खाला थानाय गामिफोरनि फारसे एसे हेफाजाब होनायाबो जोंनि खामानि। बेल' नङा, जोङो गथ'फोरखौबो एसे फोरोंलांनांगौ, जाहाथे बिसोरो गावनि फिउचारावहाय गाव गावखौल' नायालासिनो गाव जौगानायजों लोगोसे गावजों थानाय साखाथि फाखाथि गासै सुबुंफोरनि जौगानायखौ लांफाफायो। बिनि थाखायनो जोङो दिनैहाय जोंनि सारमोन दं, जोंनि फरायसाफोर दङ, बेहाय जोङो ज' जानानै नैबे कम्बलखौ राननो थाखाय बाव फैनाय जादों। गांबेसे आरो मोनसे न'खरनो होनायनि टारगेट लादों नोंथांमोना? दिनैहाय जिहेथु जोङो गिबि खेब, ओमफ्राय जिहेथु सार्भे खालामनानै मोनबाय बे गामियावहाय गोनांथार जानाया गासै 25 न'खरा जों स्टाडि खालामनानै मोनदों। जायनि थाखाय जोङो 25 खान कम्बलखौ लानानै फैदों। जोङो दिनैहाय नायबावगोन, जुदि एसे एनै सोरनोबा जुदि नांबावगौ जायोब्ला बिथांमोननि लिस्टखौ लांगोन आरो जोङो बावैसो सानसे साननैनि गेजेरावनो आरो बिथांमोननो होफैबावनाय जागोन। जेनेरेलि जोंहा बेंटल कलेजाव गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्ट दङ आरो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआनो एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिस लानाय जायो। दाखालि जोंहा पलिटिकेल साइन्स डिपार्टमेन्टआबो अन्थाइबारि गामियाव थांनानै न'खरथाम ना न'खरब्रै जायहा एसे थाखा फैसायाव एसे आंखाल, आबाद दिखांनायनि सम, जिहेतु आबाद दिखांनायाव एसे खस्थ' मोनदों, बिथांमोनखौ हेफाजाब हैनो थाखाय जोंना पलिटिकेल साइन्स डिपार्टमेन्टआ IQAC जों लोगो नांनानै गासै स्टुडेन्टफोरखौ लानानै 6 ना 7 बिगासो माइखौ हानानै हैदों। आरो बियो जोंनि डिपार्टमेन्टनिल' नङा, जिहेतु जोंहा गासै कलेजावहाय 7था डिपार्टमेन्ट दङ, मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआनो बायदि बायदि एक्टिभिटिसखौ लालांबाय थागोन। आरो दिनैहाय जोङो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि जानानै जोङो नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बर' डिपार्टमेन्टआबो दाखालि मोनसे गामियाव लाहैदों, थिग बेबायदिनो इंलिश डिपार्टमेन्टआबो दाखालि मोनसे गामियाव लाहैदों। स' मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआनो जोङो सेपारेटलि बायदि रोखोमनि समाज जौगानायनि खामानि लाबोबाय थादों। आरो एसे जेनेरेल जोंहा बेंटल कलेजआ जिहेतु IQAC दंखायो, अभारअल जोङो गिदिर गिदिर खामानिखौ जों बेंटल कलेजनिफ्राय जेनेरेलि लानाय जायो। आरो बेफोरबायदि एसे एनै फिसा फिसौ खामानिखौ जोङो डिपार्टमेन्ट वाइसआव लानाय जायो। आरो बेबायदि हाबाफारिखौ जों बेंटल कलेजफ्राव मावनायखौ नुनो मोनाखै, नाथाय नोंथांमोना बेंटल कलेजनि हिसाबै बेबायदि हाबाफारिखौ मावबाय। दा मावनानै गोसोखौ माबायदि मोन्दों आरो
दस्रा कलेजफोरखौ माबायदि फल' खालामजानो लुबैयो सार? जोंथ' बेखौ मावनो हानानै बेंटल कलेजनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जों आसा खालामो जों जेरैहाय मावलांबाय थादों गुबुन गुबुन कलेजआबो जोंबायदिनो बिथांमोनाबो मावा नङा थेवब्लाबो गावसिनि मावलांनायखौहाय कन्टिनिउ खालामलांबाय थानो आं खावलायहरो। मानो होननानै बुङोबा मोनसे कलेजनि खामानिया खालि गथ'फोरखौल' फोरोंनाय नङा, साखाथियाव थानाय गासै समाजनि मानसि एबा गामिफोरखौ जौगानाय लांफानायानो जोंनि कलेजफोरनि मोनफ्रोमबो खामानि। दिनै नैबे कम्बलखौ रानबाय जिहेतु दा नोंथांमोना कम्बल राननायनि माबाफोर फान्डफोर दं नामा ना मोनसे स्किमफोर दं नामा ना नोंथांमोननि पकेटनिफ्राय हरदों? जोंहाथ' फान्ड होननानै बुङोब्ला मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव डिपार्टमेन्टेल फान्ड दं। फान्डआ जिहेथु बारा स्ट्रं नङा आरो फान्डखौ जोङो बोरै सोरजियो होननानै बुङोब्ला जोङो टिचार्सफोरनि गेजेराव एसे एनै कन्ट्रिबिउसन होयो आरो हानायखिनि एखमबा जोंहा कलेजाव फान्ड दङ बे जेनेरेल फान्डनिफ्रायबो जोंना प्रिन्सिपाल सारा जोंखौहाय सहाय खालामो। আমি প্ৰথমতে মই সাংবাদিক বন্ধুসকলক নমস্কাৰ। আজি আমি এটা প্ৰগ্ৰাম লৈছোঁ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন বেংটল কলেজৰ পৰা। আমি একচুৱেলি আমাৰ আগতে আমাৰ ছাৰে কৈ গৈছে যে আমি আমাৰ কলেজৰ অকল যে আমি টিচিং কৰাটোৱেই আমাৰ কাম নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়া আমাৰ গ্ৰেটাৰ এই বেংটল এৰিয়াৰ যিবিলাক একেবাৰে গৰীব একেবাৰে মানে যিবিলাক অতি দুখীয়া মানুহ আছে সিহঁতসকলক আমি কি ধৰণৰ সহায় কৰিব পাৰোঁ তাৰ আমি চিন্তা কৰিব লাগে আৰু আমি সেই বিষয়ে আমি আগৰ পৰাই প্ৰগ্ৰাম লৈ আছোঁ। বিভিন্ন গাঁৱত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। আজি আমি তেনে এটা কাৰ্যসূচী সৰু এটা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। আমি অতি দুখীয়া যিবিলাক আমাৰ মানুহ আছে এই গাঁৱৰ আমি 25টা মানে মানুহক নাম লিষ্ট কৰি পেলাই আমি কম্বল বিতৰণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু যাতে মানুহবিলাক অলপ হ'লেও মানে এই ঠাণ্ডাৰ ছিজনত যাতে সকাহ পায় যাৰ কাৰণে এই প্ৰগ্ৰামটো লোৱা হৈছে। আৰু এইটো কোনো ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিম নহয়, এইটো আমি আমাৰ একেবাৰে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ব্যক্তিগত আমি কিছু মানে আমাৰ ফাণ্ড আমাৰ থাকে যিটো নেকি আমাক মানে কলেজৰ পৰাও প্ৰদান নকৰে, আমি ডিপাৰ্টমেণ্টে মেনেজ কৰিব লাগে। তাৰ পৰাই আমি মানে অলপকৈ মানে অৰিহণা যোগাই মানে এই প্ৰগ্ৰামটো লোৱা হৈছে যাতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানে মানুহখিনিক যাতে আমি অলপ হ'লেও এই ঠাণ্ডাৰ ছিজনত সকাহ দিব পাৰোঁ, এইটোৱে হ'ল মূল উদ্দেশ্য। কোনটো বছৰৰ পৰা আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰি আহিছে? আমিতো এনেকুৱা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চেল আছে আমাৰ কলেজত, যেনেকুৱা NSS আছে। আমি NSSৰ জৰিয়তেও বহু ধৰণৰ মানে এনেকুৱা গাঁও এডপ্ট কৰোঁ আৰু সেই গাঁওবিলাকত কামবিলাক কৰি থাকোঁ আৰু এনেকুৱা বহুত কাম কৰিছোঁ আগতো, আমাৰ বহুত মানে ৰেকৰ্ড আছে। আৰু এতিয়া আমাৰ মানে এনেকুৱা কিছুমান কাৰ্যসূচী আমি কৰিবই লাগে আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন গাঁৱত বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰি আছে। আমি এই কামটো আমাৰ এই কাৰ্যসূচীটো আমি আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি এইটো চিলেক্ট কৰিছোঁ আৰু এইবাৰ এইটোৱে কৰি আছোঁ। বিৰাট ভাল লাগে কাৰণ মই নিজেই NSSৰ প্ৰগ্ৰাম অফিচাৰ আছিলোঁ, এনেকুৱা কাম কৰিছোঁ 2-3টা গাঁৱত কৰিছিলোঁ আৰু এনেকুৱা কাম আমাৰ কৰিব লাগে। আমি সকলোৱে মানুহ হৈ মানুহৰ কাম কৰিবই লাগে যাতে আমাৰ অকল ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দান কৰাটোৱেই নহয়, যাতে ওচৰ চুবুৰীয়া আমাৰ মানুহখিনিক যাতে আমি চাব লাগে। সিহঁতৰ অকল যে মানে আমাৰ এনেকুৱা মানে কম্বল দিয়া এইটো নহয়, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ স্বাস্থ্যজনিত তাৰপিছত আমাৰ বিভিন্ন আদি শিক্ষামূলক কিছুমান কাৰ্যসূচী এইবিলাকো আমি গ্ৰহণ কৰোঁ মাজে মাজে। BTC এৰিয়াত বহুত কলেজ আছে, তথাপিও আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই যে এনেকুৱা ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কৰা, কিন্তু আপুনি কৰি দেখুৱালে নাই। কি জনাব আপুনি? একচুৱেলি আমি উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান হিচাপে আমাৰ মহাবিদ্যালয়সমূহে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান ল'ব লাগে। আমাৰ যিহেতু আমাৰ মানে নাকৰ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, তাতো আমি মানে ফুলফিল কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ মানে শিক্ষানুষ্ঠানটো অকল শিক্ষাদান নহয়, মানে আমি যাতে ওচৰ চুবুৰীয়া গোটেইখিনি যাতে মানুহক মানে বিভিন্ন দিশত যাতে ইহঁতক আমি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব লাগে, এনেকুৱা পদক্ষেপ আমি সকলো মহাবিদ্যালয়ে লোৱা উচিত বুলি ভাবোঁ। Thank you, sir.